Poklon je sve što funkcioner dobije bez naknade u vezi sa obavljanjem svoje funkcije. Mali poklon. A sad vi to slikate, a ja ću da vam vratim taj poklon ako je skuplji od 5 evra. Nije, ovo je domaća rakija. Domaća rakija. Može, ali ja vama dam domaću rakiju, okej? Može. Dobro, hvala. Vi danas imate u poseti nekih 50 privrednika iz Grčke. Su oni došli praznih ruku i kako to izgledalo? Pa kod nas se vrši razmena poklona, to su pokloni koji nemaju finansijsku vrednost, ali imaju istorijsku, bratsku i prijateljsku vrednost, tako da jednostavno je to praksa, pošto mi se vrlo dobro poznajemo. Dragan Marković je skoro 10 godina praktično prvi čovek Jagodine, čija stranka, Jedinstvena Srbija, od 2004. kada je osnovana, ima apsolutnu većinu u tom gradu. Prema zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, svaki poklon koji je Marković kao funkcioner dobio od 2010. godine morao je da prijavi agenciji, međutim nije. Grad Jagodina nije se obavestila da je bilo koji funkcioner primio bilo koji poklon. Evidencija o primljenim poklonima važna je zbog toga što se iza nečega, što je običaj ili čak samo protokolarna stvar, može kriti i pokušaj podmićivanja. Registar poklona nema ništa manji značaj nego registar funkcionera. Kroz registar poklona, odnosno evidencije poklona koje nama državni organi dostavljaju i druge institucije, mi dobijamo mogućnost da kontrolišemo pojavu sukoba interesa, odnosno potrebno je ispratiti da li je funkcioner dobio poklon u vezi sa funkcijom koju vrši, od koga je taj poklon dobio i međusobni odnos tih lica nadalje. Funkcioner sme da primi protokolarni ili prigodni poklon, ali ni njih ako je u novcu ili hartijama od vrednosti. Protokolarni poklon je poklon koji funkcioner primi od strane države, njenog organa i organizacije, neke međunarodne organizacije ili stranog pravnog lica prilikom službene posete, gostovanja i u sličnim okolnostima. Prigodni poklon je poklon koji je uručen funkcioneru u nekim tradicionalnim prilikama, kao što su recimo novogodišnji praznici, razne proslave i razna druga takva dešavanja, posjete nekim lokalnim samoupravama i tako dalje. Evidentiranje poklona obavlja poseban organ koji do 1. marta svake godine agenciji dostavlja podatke za prethodnu godinu. Dragana Markovića Palmu pitali smo kako je moguće da u registru nema ni jednog prijavljenog poklona za posljednje 4 godine, koliko se vodi registar Agencije za borbu protiv korupcije o poklonima. Evo, to su pokloni. Ovi pokloni imaju jednu drugu vrednost, ne znam, ovog grada i tako dalje, ne novčanu finansijsku vrednost. Ja nemam šta da prijavim da sam dobio od poklona. Znači, sve ovo što vidite ovde, to su trofeji, pehari za postignute rezultate u sportu. Ovo isto nema vrednost, ne znam, ova zebra i žirafa i ne znam već koliko životinja u jednoj životinji ne košta više, ne znam, od 1000 dinara. I tako da su mi to ovako te igračke dragi pokloni i smatram da političari ne trebaju da primaju skupucane poklone, jer oni nisu tu da se nagrađuju od investitora i već ne znam koga. Ja se tako ponašam i ja ne primam poklone. Sada sam zaposlio preko 2500 ljudi za 9 godina od kad sam na funkciji ovde u Skupštini grada Jagodine. Znate šta sam samo uzeo? Krem bananice, koja košta ne znam koliko dinara, 12 ili 15 dinara. 2-3 krem bananice, to je maksimum, jer volim da jedem krem bananice i ništa više. Obaveza je po zakonu da se svaki taj poklon, pa čak i jedna flaša rakije ili jedna igračka... Ne treba se prijaviti flaša rakije. U Agenciji za borbu protiv korupcije objašnjavaju da je zakon obavezao funkcionere da prijave svaki poklon, bez obzira koje je vrednosti. Mogu da zadrže one čija vrednost ne prelazi 5% prosečne plate u Srbiji, što je oko 2000 dinara. A takođe i tih više sitnih poklona, da se tako izrazim, koji u toku godine ne može ni da zadrži ako je prosečna vrednost tih sitnih poklona prelazi samu prosečnu zaradu mesečnu u Republici Srbiji. Znači, ukupno ako primi poklona koji prelaze u toku jedne godine 40 i nešto hiljada dinara, i to ne može da zadrži, nego mora da preda organu koji se stara o javnoj svojini.
Od 2010. od kada funkcioneri imaju obavezu da prijavljuju poklone, u registru se može videti da u Jagodini to čini samo jedan čovek. To je dekan Pedagoškog fakulteta u tom gradu, Sretko Divljan. Na spisku je veći broj knjiga koje su prijavljene kao pokloni male vrednosti. Ja imam, na primjer, slike koje su meni poklanjali, ja sam ih ostavio ovde na fakultetu, zato što smatram da ipak pripadaju fakultetu, bez obzira što je meni to pisano. Ja sam to dobio kao dekan, nisam dobio kao Sretko Divljan. A smatram da je u životu jako dobro biti pošten, bez obzira što to skupo košta. Jagodina je takođe poznata i po tome što je u poslednjih nekoliko godina dobila brojne donacije. Zahvaljujući njima, za kratko vreme dobila je zoološki vrt, akvapark, muzej voštanih figura. Od kako je na vlasti, Marković je svom gradu obezbedio čak i parče grčke morske obale. Mi imamo 80% donacije u ovom gradu, a da ljudi nisu imali nikakve veze s ovim gradom, niti su bilo šta radili, niti vršili usluge, niti bili dovoljači. A kako to moguće? Pa jednostavno, evo, veliki broj mojih prijatelja, poznanika, dive se onim što mi radimo i onda pozovu, kažu, evo, mi hoćemo da pomognemo i tako dalje. Evo, postoje i takvi ljudi danas. Jedna od priča o donacijama Jagodini je i o čuvenoj žirafi za zoološki vrt. Novinari su prvo otkrili da je vlada izdvojila oko 250.000 evra da se ta životinja kupi, transportuje i da joj se obezbedi adekvatan smeštaj u tom vrtu. Kada je priča o kupovini žirafe Jovanče dobila veliku pažnju novinara sa kojima se Dragan Marković dugo vremena prepirao oko ovog ulaganja, on je sav novac koji je vlada opredelila za kupovinu životinje preusmerio na radove u zoološkom vrtu. Rekao je da će žirafu dobiti od donatora, najpre iz Slovenije, pa je pominjao Ameriku, pa zatim Južnu Afriku. Na kraju, kada je žirafa stigla u Jagodinu, prvo vreme nismo znali ime donatora. Za njega se saznalo tek nedavno u istrazi povodom prijave zbog sumnji za zloupotrebe oko dozvola za izgradnju za preduzeće MBG Soil, kada je Marković otkrio da se radi o njegovom prijatelju Miletu Brežančiću, suvlasniku te firme. Prvi čovek Jedinstvene Srbije novinarima je posle saslušanja na koje je pozvan kazao da će podnosioce prijave tužiti, jer su u njoj naveli da je njegov motiv da spoji Brežančića sa predstavnicima Ministarstva životne sredine bila žirafa. Tu žirafu je poklonio moj prijatelj Mile Brežančić, kod koga ja idem na slavu i on kod mene dolazi na slavu. Prijatelji smo preko 15 godina i ne postoji lični interes ili kontrausluga zbog toga što je on poklonio žirafu u Jagodini. Ali jednostavno, eto, neko od njegovih bivših radnika je rekao kako je on dao žirafu, jer sam ja pozvao gospodina Dulića, ministra u vladi Republike Srbije, da ga primi na razgovor. Dragan Marković kaže i da je mnoge skupocene poklone odbio, kao što je sat Rolex, koji su želeli da mu poklone italijanski investitori. Drugom prilikom kaže da je odbio i donaciju od 15.000 evra za crkvu koju gradi u svom selu od italijanskih investitora kompanije Andrea Confeczioni, koji su pokrenuli proizvodnju u Jagodini. I oni kažu da će vam 15.000 evra za crkvu. Molim, ne mogu da spavam nikad u životu, non stop bi mi to podsvesno smetalo. I kaže, nećete, neće. I oni donesu mi ovaj točak. Ovaj točak je od bolida, vlasnik Ferrarija, gde je Schumacher 2004. godine u Japanu pobedio tim vozilom, odnosno bolidom, kako se kaže. I evo, doneli su mi taj točak bez da me pitaju, jer oni su donatori. Tako da, sad svi koji uđu u moju kancelariju, pitaju me kako je ovo guma, ja im objasnim eto da mi je to poklon. Ne znam koliko vredi, ali jednostavno to je poklon koji će ostati u ovoj kancelariji posle mog mandata kada budem prestao se bavim politikom. A ste svesni da je to, mislim, da to ima možda im ogromnu vrednost, taj točak, pretpostavljam u nekoj aukciji? Pa možda nekad ovaj grad i to uradi kad bude bio u nekoj ekonomskoj krizi. Prijavit ću točak da mi je to ove godine stigao kao poklon u Skupštinu grada Jagodina i prijavit ću. Pošto se na početku godine daje nova lista imovine, poklona, šta ste dobili, prijavit ću. Međutim, mediji su krajem 2011. godine pisali o Schumacherovom točku, koji je Dragan Marković dobio na poklon.
Od tada je prošlo više od 2 godine, pa je i za kaznu za neprijavljivanje poklona kasno, jer je slučaj zastareo, pošto se prekršajni postupak mora povesti u roku od godinu dana. Zaprećene kazne su od 50 do 150.000 dinara. Po tom pitanju treba razjasniti ko nije ispunio svoju obavezu. Znači, kao što sam objasnio, obaveza funkcionera je da dostavi izveštaj o primljenom poklonu odgovornom licu u organu kojem obavlja funkciju. A odgovorno lice je dužno da godišnje vodi evidenciju svih poklona i da o tome obavesti agenciju. Na kraju, rok za prijavljivanje poklona 1. mart je prošao. Jagodina nije ispunila svoje obaveze da prijavi sve poklone od prethodne godine. U agenciji kažu da nije prijavljeno ništa, pa ni poklon koji je uručila privredna delegacija iz Grčke, koja je u Jagodini boravila istoga dana kada smo razgovarali sa Draganom Markovićem. U agenciji kažu da od 2012. godine pokreću postupke po službenoj dužnosti, a postupak za utvrđivanje postojanja povrede zakona pokrenuće i za Jagodinu. Poklon je sve što funkcioner dobije bez naknade u vezi sa obavljanjem svoje funkcije. Projekat ANEMA, ilustrovani rečnik korupcije, finansira Evropska unija u okviru projekta Podrška civilnom društvu. Sadržaj emisije isključivo odgovornost ANEMA i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.